impela hayi labana besilindele uda phela kunakuza kulomfana lo sike silindele uda kuphela hlele sisanganela nje lo mpembe nangoku uzisanganele encoba kuthi ubevele wangaculi nje lapho yo vele ayeka angaculi bacule bodwa laba bantu laya bese ingoma kuthiwe yakhe ngoba nje ingoma ibithi imnandi bese kuzongena yena vele asisanganele nje asiphuphele nje asiphuphele hayi mayokazi ayibhoza leya ayimele ngiyele sithathamia manje ngena wafana bani nake ngeke sithathamia ngekuluza lapha hayi ngibonile mayokazi ngeke samzimkhulu siya sithathamia sayimzimkhulu thi inkululeko awumashiya kukhala leya ngoma ingoma yale sasithathamia kahle kahle le bam-ede nje hayi bona abazicelele ukuvela ngathi bafuna ukuvela baqashwe kule micimbi yomcineko manje bayabona ukuthi ukuze bathatheke serious ngcono bangene ngosikweletu okanye ngomayogani noma ubani nje usikweletu bekhona yena bangabizanga ubekhona awubekhona usikweletu ngathi udlalile maye laba lengoma lena kahle yalabafana ukuthi bayithunile basebe-edit voice kaMayogati angithi ukubona isicatha ingoma sesicathamile ukuthi ifike kube ingoma engenayo instrument awukho into eshayo la amafutha ihleli ingoma leya nto ihleli ingoma nje ecula kungekho instrument bese ngoba beza lapha eCalvin bani bafaka izinsimbi kanti imvosi azecula ngayo na hayi ukuthi imvosi ekhona engomeni ike ngomeni ivoice le kaMayogati yeah kodwa ingoma beyiveli exist hayi ukuthi ingoma eqanjwe ngaleso sikhathi ingoma beyihleli vele ikhona ihleli exist abehleli icula vele ngathini zikhona akeni ingoma ekuthiwa ingoma zendawo nje ngiyayibona phela lezo ingoma nje engaziwa noma yabanje ya ingoma ezikanjalo baqopha ngawo umlando ke hayi bawuqophile impela umlando lapha eCalvin hayi bawuqophile yabona uyathenda uMayogati ngena ku-YouTube ungena ku-TikTok yabona mawufu yibo athi phela vele ukuthi obhanyazi lethu masibeshuthe manje kuphuthe manje umcimbi ungakapheli nokuphela sovele already soyatrend inama-hour nje siyatrend umcimbi nje besibuka kubo obhanyazi yonke yeah ubona ukuthi emcimbini kwenzakalani hayi banamandla obhanyazini banamandla obhanyazi sinamandla ngambe noking lost intatheli zokuqina nje zisifule ezifundile futhi sebehlulwa kwale intatheli zamampela ezifundile umungena nje Facebook ukuthi ungena ku-Facebook uzibhanyazile King Zoss akwenzeki iy'ntatheli kwayizona sezilinde uKing Zoss uzilinde ubhanyazile ukuthi ngabuza thini bese sinconzule leyo nto si-edithe nathi hhayi sabe namandla kakhulu hayi.